Pemirsa ring sajeroning usaha nambakin penglahlah rabies, Dinas Pertanian di Stan Kota Denpasar ngelasnayang vaksinasi asu duen krame sane wenten ring wates Kota Denpasar. Puniki kemargiang antuk ngewentuk imun belt rabies. Kabid Kesehatan Hewan di Stan Kota Denpasar Imade Ngurah Sugiri Mausang makatah petang talian ukud asu sampun poli vaksinasi rabies dawag bulan April warse kali likur sanilintang. Pemargin inucap wantah manta tujon antuk negepang predikat zero rabies ring Denpasar. Rau mangkin pai ketandani kantun mau payen incapang pemargin vaksinasi massal melarapan door to door. Vaksinasi katujuang majeng 16 desa kelurahan sane rumasuk owidangan wates kota. Minekadi ring desa Pemogan kelurahan Pedungan Sahesanur sane pinake wates Badung Wiadin Gianyar. Warcane mangkin pai ketandani nyiagayang makatah 3 likur talian dosis vaksin rabies. Raris kuentenan populasi anjing ring Denpasar, wenten langkungan ulung dase talian ukud. Sajeroning negepang becik pemargi vaksinasi inucap, di Stan Nadunang kutus tim, inggian ring suang-suang tim, wenten kalih dokter. Artos nyani sawilangan tim, saneka tedunang, nyerengang 16 diri dokter. Ngenenin masa berlaku kekebalan vaksin, katah nyani madue galah wantah warse, tur piniswe siki tengah warse. Kabid Kesehatan Hewan di Stan Kota Denpasar Nugesang, duk warse kali tali pitulas, Denpasar kantun presiden ngembel becik predikat zero rabies puniki. Eka Adiasa Bali Pos Nguningayang.